Dame i gospodo, dragi prijatelji, čast mi je pozdraviti vas i zahvaliti se da ste došli na otvaranje ove, po mome mišljenju, vrlo važne izložbe, neuobičajene za naš javni prostor, koji je u smislu njegove pluralnosti dugo vremena bio zatvoren za neke od važnih sadržaja naše kulture. Ja ljubazno molim gospodina Hadžibarića, načelnika općine Stari Grad, u okviru čijih dana je ova izložba i niz drugih aktivnosti su organizirani, da on ovu izložbu otvori i ukaže na značaj upravo naše odluke da to bude izložba kaligrafskih slika Hazima Numanagića, živog kaligrafe, koji od tog posla živi, ali ne samo to, koju baštini i nasljeđuje to sveto umijeće iz gotovo cjelovitog lanca bosanskog umjetničkog trajanja. Hvala lijepa, gospodine Hadžibariću, izvolite. Hvala, dragi prijatelji, gosti. Može na ovaj drugi, ja se izvinjavam. Zahvaljujem se što ste došli danas na otvorenje izložbe, kada je u pitanju kaligrafija od gospodina Hazima Numanagića. Kaligrafija ili lijepo pisanje temeljnih sadržaja bosanske kulture, od najstarijih spomena bosanskog naroda i njegove države, od Povelje Kulna Bana 1189. godine, naši bosanski preci oslanjali se na moć pisma. Nije začudno da su neki od najljepših slavenskih rukopisa baš nastali u Bosni. Oni održavaju bosansku težnju za dobrotom i ljepotom. Da spomenem samo Divoševo četvero evanđelje iz druge polovine 14. stoljeća, sada u Cetinju, Nikoljsko s kraja tog istog stoljeća, sada u Dublinu, i Hvalov zbornik s početka 15. stoljeća, sada u Bolonji. To kaligrafsko nasljeđe, ta bosanska umjetnost prihvaćena je kao važno kulturno dobro, čak i na dvoru osmanskih sultana. U snažnoj vezi tog bosanskog ćiriličnog nasljeđa na jednoj i bosanskoj arabejčkog nasljeđa na drugoj strani nastala je raskošna kaligrafska kultura. Slušanja, kazivanja, pisanja i čitanja, kaligrafski zapisi u obliku mushafa te drugih muslimanskih knjiga i izvoda. Brojni su jezgroviti kaligrafski ispisi iz tih knjiga. Sve to nastaje i traje u životu, u živom toku bosanske kulture. Kaligrafiju nalazimo kao kronograme na javnim i privatnim građevinama, na nadgrobnom kamenu, u vidu levhi na papiru, drvetu i tkanini, ispisan na zidovima džamija, tekija, biblioteka i privatnih kuća. Nalazimo je izrezbareno na drvetu, iskucano na zlatnim, srebrnim i vatrenim predmetima iz djelama. Uz njih i s njima rađaju se i odrastaju bosanska djeca, te ih kao odrasli sudionici dugog kulturnog trajanja preuzimaju, čuvaju i prenose od jednog do drugog naraštaja. Valja naglasiti da svako odvajanje od tradicije znači odvajanje ljudi od tog što oni jesu, zaboravljenje nasljeđa znači zaboravljanje sebe. Kada ljudi odluče da grade budućnost bolju od sadašnjosti, budućnost radosnog života, nužno je da otkriju izgubljeno i da se sjete zaboravljeno. Ovom izložbom 40 kaligrafskih slika Hazima Numanagića javnosti predstavljamo živi tok bosanske kaligrafske tradicije. To više nije i nikada ne smije biti ni marginalizirano, ni orijentalizirano bosansko nasljeđe. Ono pripada ovoj zemlji, ovom narodu, onako kako brojni drugi sadržaj kulture, naše religijske i druge pluralnosti pripadaju svima nama. Ovo nasljeđe je i privatno i javno. Njime se predstavljamo i sebi i svijetu. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli realiziranju ove izložbe u Galeriji Bosne i Hercegovine. Izložbu proglašavam otvorenom. Hvala vam još jednom. Želje su uslovljene Božjim teđavlijatom. Teđavlijat su pojave teđavlijata. I ova sad i to nije to će biti reći. To radi, to je stavljeno.